thin nat na chi rang rang a oma a chung ta chu ka soinual to a thin vung ti te hepatitis ang chi te chuan thin thau bo te hemi a zu wanga thin nat na ti te thin ro ti te tiam te kha a video ka siam to hloma tun tuma chuan hemi liver fibrosis an ti hi an soidon ta ila liver fibrosis kan ti chu hemi thin na ser om hitila dik mai ome hemi entir nan kan taksa khoya mo hianin hemi pem telo om ta a kha lo pan ta a kan adam khanin ser khan siam thinani khatiang tin khami pem matampo le khan ti khan ser kha atam mai ya khatiang chi khan thina khanin liam te chan thang wanga liam te hemi na le vu inflammation lo om khanin anu kan ser khan siam thinani zo ka ser kha atampo le hemi liver fibrosis kan ti kha azual thin ani kha tiang kha hemi liver ati hol hemi thin ati su kan ti te kha tianga ana sajel khanin kan thin na tho te po kha ati chaklo ve zela ati boy zela so en kol lo ni phei chonin khanin thin ro kan ti te thin cancer ka tiang chang kha a thlen theini khatiang thin na ser thin na ser ti mai khami liver fibrosis thlen theite an soila abesara amma sabera chon hemi thin nat na ben von kan tiang chi ka tiang hi thlen bera amma sabera chon hemi viral hepatitis kan ti mai hi ni hemi virus ina thina khoi hemi hepatitis B ang chi te C ang chi te ka tiana khoi khanin enkol lo chuanin thina khan ser an siam thinani apahina chuanin hemi zu hemi alcohol liver disease an tia ei video ka siam to boka zu in na sadwanga wang khanin thina khan thau te an siam hai ba ka hianin thina khan ser kha an siam bokani chuan hei ba ka hianin NAFLD an ti non alcoholic fatty liver diseases hemi zu wang ni lova thin thau bo thina thau siam hei hi aum chan pakhat ani le he ba ka hian autoimmune hepatitis an ti boka hei chu autoimmune ti chu taksa abe ti mai ang ka tiang khani heng zong ti hianin liver fibrosis kan ti kha a thlen thei boka he ba ka hian hemi meat ti mai la gallbladder kan ti mai meat hatanga meat tuiluang tha tur hemi dan cha ani hianin liver fibrosis kan ti kha thin ser yang kha a thlen thei boka he ba ka kan taksam mo ai tam iron kan lak lu iron tamu tuk wangin a thleng thei boka in dam doi then khat en te nan na chho na en sat lu tu ko wangte hangte khanin liver fibrosis kan ti kha asiam thei bokani alan chu dan hi hemi thin thau bo te mo thin na hrim hi thin pem thin na hrim hi atran tira chuan tin mai taksa hianin alang chuak lo phone ni amaro chu thin na ser liver fibrosis alo na satzel khanin natta khalo lang chuak ta ama sabera chu hemi taksa chauna zoi ngoi na changoi da tiang kha alo oma ei ba ka hianin chan le wang om lova hemi taksari na thlaniam tiang kha lo oma in luak chuak deuh reng te tiang kha lo oma tin pumna te pumnuam lo pumchong yang kha om boka tin engamo hadin tau hleka taksa dukma te chun engamo hleka pem matanga thiput tam yang ta kha alo om thin bokani chuan kha tiang kha en kol lo chuanin thin cancer te thin ro din te po kha om mai thin ani tin natna kha tiang kha symptom ti mai ang alon natna lo lan chon chu to hi chuanin ana satlang pui thin ani ei wang hianin in entir ma te tiang te pui mo ti kha ria da pui mo ani chuanin a hriat theina hi emi
CT scan kan ti te ultrasound tang te poina hriat theya then kata chuan liver biopsy te an ti a tin ba ka hianin fibroscan an ti a fibroscan ti chu khami thin na ser in siam kha ana sat le na sat lo en na kha ani deuh maya atlang pui thu in hemi a en na hi kPa an ti a hi kilopascals an ti a chuan anormal hi panni atanga pasari 2 atanga 7 hi normal ani a hi ta chuanin thina seral siam lo ti na ni a chuanin tlem ma zonga om ve e ina chu emi 8 atanga 12 kPa ni hianin tlem ma zong thina sera om ti na ni a chuan thina sera om na sa hle to ti na chu 13 atanga 18 kPa ni hianin ser kha ana sa to ti na ni a chuanin 19 atanga somni pali 24 kPa ni hianin na sat mai to pelama khanin thin ro a in tan to ti na ni a in 25 kPa ayana sa ni to chuanin thin anga thin kha a khoi na sa to a thin ro kha a thlen to ti na ni inan kolna hian ama sabera chuan he kan nun phung thlak dang lamanga ya tin aom chan kha hriat anga ya om chan hriat ta enkol kha ani bokonga chuanin kheng etinan viral hepatitis te kan nei chuan khang kha enkol anga yang chuan andalan chu dana zira enkol te po kha ngai ve thin tin zu inwanga tianga thin liver fibrosis kan lo nei ni chuanin ama sabera chuanin zu thla kha anianga in non alcoholic fatty liver disease tiang te kan nei ni chuanin khan te pokha enkol la tin kan lo thau tu kan ni chuanin taksa in ti cherte tin taksa ri na ti niam te ele in su ma tang te le in soi zoi te tiang te kha poimo ti hrebok ela in zun thum nat na te emi taksa thisana cholesterol sang te le BP sang te heng te po hianin enge thin chejel tur kha thin kha ati chezol zel the ni hetiang te kan nei ni chuan zun thum te cholesterol sang te BP sang te khang kha enkol la poimo buka chuanin soile soinu in soi zoi le taksa chet tam he poimo ani chuan ele ina chuanin theite thlaite whole grains an ti mai hemi maida ang chi processed food ni lo khan te ka kan ei thana poimo a in sa kan ei pon hemi ati hlang te hi ei thin ila a tha a chuan processed food kan ti mai ang chi hemi thum atanga siam chini atanga siam ang chi te po kan ei tle mangai chuan coffee hi thin tan hian a thave a bik takin chini tel vak lo in coffee te in thin la a thave bokani chuanin enkol in lamai enkol na tlema zong ten soi bok ila kutki an ti a heng te tha a thei chona lem te po lo da anga aloe vera te po ei thina thaboka video ka siam to boka chuan ai enga tel curcumin an ti a te po hi thin a ser om nga tiang enkol nan khan a tha a chuan milk thistle an ti hi silimarin an ti boka heng te po hi a tha a e ba ka vitamin D hi te po a tha boka chuan dam doi pakhat narasmit tero man ti a chu thlai tang siam ni lawa heng te po hi an mang boka chuan ni chata ka so tong khan theite thlaite nat lampang chi te tama tha a chuanin taksari na ti hiama poimo a chini atanga siam thil siam te poimo a carrot juice ang chi te enda po tha a chuan ayurvedic treatment pakhat panchakarma an ti te po hi an mang ve thina hi effective anti pokani ole khang kha liver fibrosis emi thinna pan ser thina ser om chungchang kan soi thei tliam chu ni te se